Uyabona nina ikhotha mdidi eniloni ngikhamisela imlomo enukayo lana nikhamisa imlomo ejuzayo la niloni ngitshela ukuthi xifixifa ngihlukane nomthandeni angamfunani umthandeni angihlukane nomthandeni niyadakwa nina zinja ingakho uNtunsula kade nigiva nje laphana kule media briefing yakhe kade yenzile ingakho kade nitshela indaba zenu ukuthi nijwayelana kabi nina nijwayelana nje amasimba uyabona leNtunsula lesizakhele yona ukuthi ibe kuleli izinge kulo umthandeni uyalazi iqiniso ukuthi ukuthi abe kuleli zinge akulo singama Blue Nation sisebenze kanzima ngoba nina ama Red Nation beningeke nimenzele lutho umthandeni uyabona beningeke nje nimenzele lutho kuka ngaka umthandeni ethi mvoteleni kuvotwa laphana kuma award anicela ethi mvoteleni ningamvoteli nake namsiza ngani nina umthandeni nazi nje ukuthi nisitshela ukuthi asihlukane naye mina ngeke ngihlukane nomthandeni ngoba umthandeni ngabona mina ukuthi insizwa uyabona mawuthi angiyeke ukutalapha umthandeni kahle kahle uthi angitalaphe bani uthi angitalaphe bani ngempela nje uyabona ngoba ngithi ngiyabuka nje kumaskandi umuntu osezingeni lokuthi angadalajwa yimina umthandeni kuphela abanye intethe nje laba abanye into ongavela uyitalaphe kanye kuphele nya ngegama layo umthandeni samtalapha washayina uyazi ifana nani lento ifana nokuthatha igolide ulifaka emlilweni livele licwebezele likhazimule lishayine yilento ke yenza kumthandeni umthandeni masimtalapha singomakhaya uligolide sisuke simfake emlilweni eligolide the more lisha is the more lishayina igolide mase lihlale kakhulu eshelfini liyaqwala mawufuna igolide lishayine more thatha igolide eshelfini ulifake emlilweni ilento engiyenza kuNtunsula uNtunsula uma ngabe mina ngithula yini enizomenzela yona nina zinsha ngoba into eniyenzayo niyamlawula nje kuphela niphambana nezinqumo zakhe niyamconfuse nenza wonke amasimba lawo mina umthandeni ngifike ngimtalaphe uyabona mangiqeda ukumtalapha ayilungise leyo nto ekade ngimtalapha kuyo so that ningezobuya futhi ngayo so njalo mangimtalaphile umthandeni uyakhuphuka mangimshayile uyakhuphuka kusho ukuthini lokho kusho ukuthi kuwo wonke amaphutha engemtalapha kuwo uyawalungisa abese lokho kumenze ashayine even more manje uthini ke kithi nabo mahu benza kahle nje ingoba sibatalabhile asibayeka ngomahuda sibabize ngomahuda yikho behambe behuda yonke iSouth Africa le namhlanje kade postile lapho uvela kuma billboard ingenxa ukuthi siyabatalapha nje siyabashaya ba waka uyabona so nina nilona ba defensive for amasimba umthandeni akayifundi lona kade nitshela umthandeni ukuthi mina yekani ukungidefend kusho yena umthandeni uthi yena uyinsizwa yena izimpi zakhe uyakwazi ukuzilwela futhi wazilwa wayinqoba zonke kusho yena asinayo ke ishoya lo simzwile nje esho sathi awu uyabona singomakhanya saqhuma ngoba besizwe into esingakaze siyibone ukuthi wayenza sizwa ngayo ukuthi uyabona manje uyabona uthi uzilwe zonke izimpi wayinqoba manje use-enjoya impumelelo yakhe uyabona kukhona lokhu enjoya kwakhe impumelelo yakhe uyadinga nje ukuthi silo simqhathulula nje kancane kancane simqhathulula amadlebe simqhuthula amadlebe akube nepain inyana izwayo so that angezo relaxa azaphuphe
manje nithini-ke nina nizongijuzisela inyevu la lo nithi klifi wamfunana umthandeni klifi phuma kumthandeni nina nithi angiphume kumthandeni msunonyoko yini enizomenzela yona umthandeni nina nizomenzelani umthandeni nina uyabona so mina ngiyafisa nje Ntunsula mfowethu ukuthi sike sihlangane la siyohlangana khona kube i-private place sihlangane nje noma ungafika nezinsizwa zakho uyabo noma ungafika nezinsizwa zakho lezo hlezi uhamba nazo kesihlangane nje sizinsizwa uyabona esihlangane kodwa leyo nto ngamsuka nenza akumele ukuthi ivele isinoma kanjani la kuyipublic kuyomela ibe secret leyo nto leyo kwazi mina nawe kuphela ukuthi sike sahlangana angidlaleli-ke mina ey'ntweni eziyimfihlo angidlaleli nje emfihlweni kumina nje imfihlo zigcwele la iy'mfihlo ziningi iy'mfihlo ey'gcwele la ongeke ungizwe ngithi vu ngazo ngiyisaphaza ngoba ngiyinsizwa mina ngikhuluma izinto ekumele ngiyikhulume ngifihla izinto ekumele ngiyifihle njengensizwa uyabo so uNtunsula ngiyafisa nje ke sihlangane mfowethu sibe ndawonye la siyoba ndawonye khona noma nje isikhathi esingango 30 minutes kuyobe nje ku-enough noma isikhathi nje less than 30 minutes or 30 minutes mhlambe mangabe ngoba ngiyaphuza ke mina wena ngikuza ukuthi ngiyazi phela uzama ukuba professional ngiyakwazi ukuthi uyaphuza mfowethu sishaye lelo bhodlela elilodwa enjoy ngaleso sikhathi leso siqede sihlukane futhi singaze sijwayelane kabi uyabona mhlambe nje isikhathi esingango 30 minutes siqoshela amaqatha siphuze lelo bhodleyana lelo qede sihlukane nje fast uyabona ngibuye ngiqhubeke ngibhambabule ngutalaphe la uyabona utalaphe la bakudakelwa uma bekubuza ukuthi ushada nini bakuhlanyela nje bacatha umshado umntalapho bacatha umshado umaskandi shada wona umaskandi umshado into eserious kakhulu mawukhuluma ngomshado usukhuluma ngempilo iphelele manje akuyona into ongahlohlwa abalandeli bakaMaskandi ukuthi ishada into yakho leyo epersonal okumele uyiplane kahle nomuntu ozomshada umhlole kahle umbheke kahle ukhuzani baspende 10 years before bashade nomuntu wakhe so awudingi ukuthi uhlohlwe uMaskandi uhlohlwe abalandeli bakaMaskandi uhlohlwe abaculi bakaMaskandi ukuthi ushade kumele kube isinqumo sakho personally futhi secret uyabona into ezingakudalabha ngayo thina lezi zintwana ezincane njengezimoto nje sithi awukazi uyigibela imoto yemiliyoni iqhawe lami liyayishintsha imoto zamamiliyoni yabona izinto nje kanjalo izinto ezilungisekayo yabona izinto zendlela awuwe umuzi wakho ushibhile kunoweqhawe angithi into ongayenza le uyishintshe uthi uyabona nawe usuya mhlawumbe uya upgrade uyabona sikhuluma thina ngezinto ezingatheni uyabona izinto ezidinga imali ukuthi uyilungise uyabona hawu iqhawe belidakiwe emcimbini othile behluleka ngisho ukuperforma yabona lihlulwa ngisho ingoma zalo uyabona izinto nje engenamsebenzi izinto zasendimeni uyabona hayi izinto ezipersonal izinto ezidepende einqumweni zakhe ezideep njengokuthi awushade ngani awugani ngani umsangano abantu abakutshela lonto omthandeni bakudakela nje uyabona bakusana impela nje uyabona awukini awuyakhi ingane indlu kaRondo uyishiselaphi bahlanganaphi nalezo zinto ezipersonal thina singabuza ukuthi awubiyile ngani kini ngoba into esimple leyo into nje ongakhipha imali nakusasa ubiye by the way usubiyile ke kini siyakubongela Ntuntsulo Nduntu ayi lezi